Dobro večer. Good evening, ladies and gentlemen. Dame in gospodje, gentili signore e signori. Dame in herren, dame in gospođo. In vsi trans in non-binary osebe. Please give a big round of applause for the best host that big money can buy, Peter Frankel. Every baby needs a mama, needs a papa, close their hand. Every baby needs a mama, needs a papa to hold their hand. I look in the eyes of a beautiful child and tell me more than words. And if he hands it out and reaches for something, I'll give him all that I have. Nocoj se otvarja 5. edicija Fake festivala, kar je že majhen jubilej in brez dvoma razlog za slavje. V tej 5 let, ki smo bili deležni kvalitetnega pregleda nacionalne, regijske, evropske ter svetovne produkcije kratkih filmov. Does everybody here understand Slovenian? If anyone has any trouble understanding Slovenian, Peter Cerovšek and Mateusz Jerman will gladly translate for you. Peter Cerovšek and Mateusz Smuti Multi Jerman. Dobro večer sem skupaj. So what Peter said is basically that after 5 years we're still here, still trying to improve, trying to grow, sometimes making mistakes, but it's how we are, and we promise we'll make them some more in the future, but also try to make a better festival in the years to come. A special thank you for everyone who collaborated with us and helped us along the way. This is the 5th edition, which means it's a small jubilee and a small reason to celebrate, which brings us to the program basically because celebration is one of the themes of this year's FEC program, in which we'll see more than 150 shorts in the next 6 days. We have many diverse sections, some traditional, some especially programmed for this year's edition. Big thank you to the whole program board and the whole team of the festival. We'll present the program in the screening, which will follow this short introduction. And the screening is called Fake Mix, just because it brings a film from different festival sections, so you can get a taste of what is coming in the next few days. Just a little short info. Po projekciji Fake Mixa čaka še premiera popolnoma svežega slovenskega omnibusa Kratki rezi. Tako da bi zdaj kar povabil avtorje projekta Urbana Zorka in producenta filma Marka Kumre-Munča, da malo predstavita screening. Tako da dajmo še en aplavz za Petra. Dobro večer, pozdravljeni še iz najne strani. Jaz bi pač vlada najprej pozdravil vse tu, posebej našo ekipo Kratkih rezov, ampak krati pa res moram čestitati Fekovcem. Mislim, da se niti pravzaprav ne zavedate, kako pomembno delo upravljate. Posebej zato, nažalost, čutim potrebo, da to omenim, no ne glede na to, da imamo zdaj 5. edicijo Feka.
bi lahko rekel, da slovenskemu kratkemu filmu ne gre ful dobro v tem trenutku. In moramo to vedno znova zaveščati. Zakaj? Zato, ker RTV Slovenija je nehal financirati produkcijo kratkih filmov, niti jih ne predvaja. Slovenski filmski center na leto podpre par kratkih filmov in to je v bistvu vse, kar je na nek način nastane v nekih normalnih pogojih. In to je vse, kar v bistvu nastane v Sloveniji na tak način. In prav zaradi tega, no, po drugi strani imamo kratko sceno, se pravi scenaristično delavnico, kjer pripeljamo najboljše mentore iz cele Evrope, se pravi izobražujemo mlade scenariste, imamo super festival, sam filmov počasi očitno ne bomo več imeli. In prav zaradi tega se mi zdi, da je vsaka premiera pač res posebej velik praznik. In v mislih imam seveda so ekipo, ki to niso bili dnevi in noči, ampak so bili tedni in meseci, to je res velik projekt, tedni in meseci garanja z malih honorarjev, včasih nekateri tudi brez honorarjev. In meni se da je to res velik praznik in zato, ne vem, hvala vam, mislim, da se vsi zaslužite, ne vem, spomenike, sam pač isto kot za filme za spomenike nimamo denarja, potrebno samo en aplavz.